Pozdrav svima ljudima, dobrodošli na Trip. Danas igram na Minecraft Vanilla na serveru Legend SMP. Na serveru smo ja i Tufe. I kažete, promijenio sam nick, Jordan diskretno. Novi skin olove pa nešto novca, znači sve su. Kažete i to je skladište, ma to ne znam šta pokazam, mislim da sam. I ovdje nova kuća, simnica na radio. A sada, danas ćemo ravnaći bunar. Ona je ono bez jako redekoracije čisto. Inače, ovako, 1, 2, 3, 1, 2, samo nešto nešto na Facebook tamo. Znači 1, 2, 3, 1, 3. Da. Ček snimim. Znači ovdje bi moćno stavio ovo si kabelstvom, zato sam njega pitao na to. Ali ću staviti tam besajt, jer on ne znam zašto stavim čance. A ja su dosadni na Facebooku. I ovdje 1, 2. Okidoki. I na ovoj isto. Znači moći bez tepe. Tamo. Nice. Kamo stovo. Ovako inače bunar gradim pa. Ali sam se sjetio. Samo linkam na Facebooku. Ja, maj. Op. I hoćem stone brika. Znači ljudi idem ja po stone brick, to jest idem napraviti stone bricka jer nemam pečenu kabicu nešto i onda se vraćam. I evo meni ljudi nazad sa stone brickom i još nekim itemčićima. Izvinite sad ako čujete do Kajzera što baš sad naš znači imamo ovdje je stone brick. Šut. I onako sad ćemo krov, mislim krov. Imamo sam ovdje sliku toga. Negdje se čujem. Ja nemam što ne nauku, ja ovdje se kad prestane. Evo me ljudi nazad, valjda neću sjela, šta sam. A da ne smo. Evo nisam siguran kako ću krenuti. Ali vidjet ću. Ajde, to. I tu. Još treba jedan blok van. Evo, i ovako. Trajsto. I tako. Izvijem nešto lupa. I ovako. Ovako.
Snima, čekaj. Znači, daću kode spama kad snimimo. Čekaj. Ok, pa da mi FPS-a kad laga me mrzi. Djela ne poma. Ja me nervira kad mi malo lepki. Čarant motor, idem. Evo prekinem, poletit će na 200 FPS-a. 100%. Ranču se ne bi bio tako. Ali neću prekidati. Ne znam ako malo vam padne FPS. Samo ne bude dobro. Nice. Nice. Slavljeno će on s plusa koji su on ses. Ajme, ovo više i trebam cijepa. Vidite kako ubiti gaksta. Znači to, sad mi opet treba ovog drva, već mi ne cijepa. Ali samo sekundu. Da uzmemo ovu seker, da je iskoristimo do kraja. Parafon. Evo ću se malo raščistiti. Čitav. Da možemo vratiti. To nije zanimljaci pa da. Ovo ti malo. Dobar Rex pa ide. To će mi dosta. Idemo. Gori se papanja. Papej. Stavljamo nema. Penny sunset. Ovdje transpondri. Stombrikovi. I idem gore. Zašto? Nije baš kao ono što ne znam sam bratan. Šta je ovdje bilo? Jedan plank. I onda dole. Ok, imamo unutra.
To je sad kao nešto bez. Ovo ću ja poslije produžiti ovaj bude. Mrzim kad me FPS glupi. I sad kako sam okrafta, zaboravim sam kao download kako ovako da to i trebamo da ono me nikad nije gdje sam to stavio 1, 2 i možda ćemo uzeti izborno za šta služi. And to je neki naravno prazno, to ćemo popraviti. On te uzma malo popraviti naći vremenu, input dodat i eto moje to bilo to, nadam se da ste uživali epizode. Ne znam koliko, nadam se da malo duže, pošto su kratke ove epizode mili. Eto, to bilo to, pozdrav.